Рибарска бања е една од најстарите бањи во Србија, која се наоѓа на само 34 километри од Крушевац. Специјалната болница Рибарска бања е намената за речиси сите коскени заболувања, сите облици на ревматизам, деформитети на ребетниот столб, повреди на зглобовите и слични заболувања. Бањата, која е на надморска височина од 540 метри, е обкружена со густа шума, субпланинска клима, свеж воздух, а се препорачува и за некои пациенти кои што имаат полесни белодробни заболувања. Во продолжение, проследете ги изјавите за Рибарска бања и хотелот Рибарски кунаци, кои што ги снимија Маријан Стушевски и Небојша Кипријановски при нивната посета во Србија. Specijalna bolnica Ribarska banja namenjena je pre svega pacijentima obolelih od koštano-zglobnih i degenerativnih oboljenja, neka stanja nakon povreda, operacija kičme, kuka, kolena, sportske povrede, a blagotvorno utiče na zdrave ljude. Zapravo naši gosti pretežno iz cele Srbije, međutim sve južno od Beograda, zapadna Srbija, južna Srbija, gosti iz inostranstva čine, da kažem, najveći broj naših gostiju. Postoje i veliki broj pacijenata koje dolaze sa nekim neurološkim oboljenjima. Postoje odeljenje sa 24-časovnom negom pacijenata upravo za one koje sam pomenula, ali iz domena operacije koštano-zglobnog sistema postižemo najbolje rezultate. Pored lečenja, u našoj banji možete koristiti blagodati mineralne, tople, sumporovite vode. Na temeljima starog turskog kupatila izgrađen je modern wellness spa centar, otvoreni i zatvoreni bazeni na samom ulasku u Ribarsku banju i zatim jedan mini akvapark sa brojnim sadržajima kako za decu, tako i za odrasle. Ribarska banja je dobila naziv po ribarima koji su ovde pecali na ovim izvorima, specijalno za potrebe dvora kralja Lazara, kneza Lazara. Ribarska banja se nalazi u podnožju planine Jastrebaca na nekih 564 metara nadmorske visine, što je čini prirodnom hiperbaričnom komorom. Takođe, u Ribarskoj banji se nalazi 6 izvora termomineralne vode. Inače, Ribarska banja je prvobitno bila specijalizovana banja za plućne bolesti, lečila je tuberkulozu, baš zbog toga što se nalazi na toj nadmorskoj visini, ali kasnije, tokom pronalaska tih termomineralnih izvora, ona je promenila svoju namenu i krenula je da leči pacijente posle operacija, posle preloma i tih traumatoloških stanja, da kažemo, i degenerativnih bolesti. Takođe je bila poznata i kao Kraljevska banja, baš zbog toga što je snabdevala potrebe tih dvorova koji su se nalazili u to vreme u Srbiji, dvor kralja Petra II. Hotel Ribarski konaci se nalazi na 700 metara udaljenosti od samog centra Ribarska banje. Sagrađen je 2017. godine, prvobitno. Kasnije je zbog velike potražnje i potrebe ljudi koji su dolazili u Ribarsku banju, sagrađen je i drugi deo 2020. godine. Naš smeštaj raspoložen sa 17 soba i ukupno 42 smeštaja. Najveći deo turista dolazi iz Srbije, ali takođe bih napomenuo da imamo dosta organizovanih grupa koje tokom godine dolaze baš iz Makedonije. Uglavnom dolaze za praznike, za dočeke novih godina, za provode godišnje odmore ovde u našem smeštaju i takođe imamo saradnju sa Makedonskom turističkom agencijom i zbog toga imamo nekoliko organizovanih grupa koji dolaze u posetu.